Servus YouTube, dobrodošli na moj YouTube kanal. Edino z vami danes bom beatboxal za nekatere slovenske youtubere / streamere, tak da folk, ta freestyle bomo zdaj vdarili. Upam, da boste uživali video, ker če boste, ne, like, subscribe, share, komentar, ovo, ono, ljubi vas brat, let's go. En pozdrav za Vortexa, streamera, ki vašem YouTubu umira ne da. Tu še imamo Perota, ki redno špila GTA. Kapači, tehnika, ko se ga na fortiču trga. Da ne bom pozabil Vidusa, na MCU on dela speedrun. Ta stream je res, meni bil fan. Hvala za ogled tega videa.